Kućanski aparati pomažu nam da kuću održavamo čistom. Ovo je štednjak. Na štednjaku kuhamo. Ovo je hladnjak. U hladnjak spremamo hranu i piće. Ovo je perilica za rublje. U perilici za rublje peremo odjeću. Ovo je usisavač. Usisavačem usisavamo prljavštinu. Ovo je televizor. Na televizoru gledamo crtiće, filmove i sport. Ovo je fen. Fenom sušimo kosu. Ovo je glačalo ili pegla. Glačalom glačamo odjeću. Ovo je računalo. Na računalu učimo i igramo se. Ovo je perilica za posuđe. U perilici za posuđe peremo tanjure, čaše, šalice, lonce, vilice.